tayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay ayatin ka unay, mayang. Sapay la kumata sa anak apaayon. Ha? Amom ka di, asipod pa'y. Agayata kun ken ka. Iso na lang, takasta mo na yabain ko ken ka. Pedro, Italangan at danak iti turad na mangipudno ken ka, iti napudno nga ayat ko. Sapay la kuma, ta sa anak apaayon. well, saan ka matapaayan, Pedro? Iso na lang tayo kanak kumay tinaan-anay a panawan tapno ang panunotak iti husto. Ha? Sapay lang kumata-maawatan nak. Makaawatak mayang, basta sika. Saan mo kumaalip-lipatan nga ay ayatin ka unay-unay. I love you more than you pay. Apay ngamin aya, saan mo akayat ni Pedro, friend? Uray awan dona. Mas kay kaya tagpay ti matay, ngam ti makiasawa ak itikasken kwa na, Diyos mio marimar. Anya? Ay, unay mo day na napalansa sa umare. Katuan mat, tila nga na pay lang, jakon kayat. Bungal alampong anangisit. Sakit, kaslasaan na digdigos. Anya? No bilang ta si Kati Arman na, kayat mo mat nga ta. O diba, saan? Ay, kwa. Nagalas man ni Pedro. Saan ko lang amay diretsuken kwa na, gaputadyak mat kayat ang mapapainan, kan mapasaktan tirik na na. Apo, unay ni mayang, lukas na timbaganakin ka. Nga, friendship. Akala mo naman kung kagandahan. Sino ngayon nga roti kaya no, hindi na kaya ni Pedro. Tsak manamuken kwa na friendship. Adda siguro ati kayat na sa bali. Angem, saan ani Pedro? Takuna na nga rod. Naanas ka lutirupan. Anya? Paimanta bagbagag to. Oremat saan na kaya dito, kat saan na kumabot ng bagbagad kasta. Ay, Kasanon, no saan laang asyak, tinakaibagaan na. O, sakot idanon dakan ni Pedro, di masair mo't Ay, no makaoyaw mo't ni Mayang, kunam lalo asino, kapintasan, maulawak Mildred. Oy, nainbag ta may karamon. May liwag namin kan so ngay maya ka oray rabi. Kumusta ka matan? Katkastoy napintas lata, kan agur oray akanayon nga umay ka sumarungkal. Apaw! Anyat kaya't masawan, Maya. Ala, saan kun apabayagan ti panagdatdaton mo kanyak? Ha? Aklunan kan Ramon. Jakmat ngamin may libak nga agayatak matkan ka. Kaya't masawan, agayan ayatan. Agyaman ako na Mayang. Siya kung ti kararagsaga na parswari ti lubong, gapo iti panangaklon mo kanyak. I love you very much. Anyat ko na, agayan ayat kayon, kani Ramon, Mayang. Wen! What the hell? Oh, abay, saan ka kadi apabor ka ni Ramon? Sana talaga. Anya, apay ang nakunamday ta. Amok ngamin ito ugali ni Ramon. Malaksit iti kinamanlugal na sa dutpay. Anya, ay unay kamatan, judgmental kamat. What? I'm not judging you now. Ibagbagak lang matiyamok may papankin kwan. Anya, makapasair kamat itirik na Saan mat asikati kaayan-ayat na tapno ibagam tikasta? Hawan sir-sir bimagayon. Anya? Dita ka man langan. Shame on you.
Kayat mo asawan, agayan ayat kayon kundi mayang. Wala na, inaklon lang matay. Ay, nasaya at agarod no kasta. Kat itapay laang, agkagagot ka, tapno makaurnong ka. Ha? Iti kasta, no addan to ti plano yaw ngagkalaysa o di adda ti usarin yaw. Wan ka din na. Wun kadinana kung kunam katunggal lumabas sa ijay balayaw. Adda ka ang nakarelax ijay indayaw nga agsilsilpon. Ninanamat. Saan kayo mat ngayon oras sa lumablabas? Anya, Trabaho akmat na. Saan nyo lang ang magkita? anya? Nagsaritaan yun ka ni Ramon nga ag-live-in kayon? Wando na. Kay, imanugot ka mo't adagaws? Siyempre naman. Pag mahal mo yung isang tao, you can sacrifice everything, di ba? Anya? Ayunay kan mayang. San ka kumamot apadalos-dalos iti desisyon mo? Think twice ako nada. Anya? Ibagbagak da ito'y kan ka gaputan na padasa kon. Idi, padalos-dalos ti desisyon ko. O anya ngay ita, awan mo't laang tinagbayag, kadagiti inay ayat ko iti kasta unay. Ay, walang forever kunada nga raon. Anya? Nang runa, no agay ayat ka iti tao nga awan freedom na. Ti tao, pamilyado ti kayat ko asawan. Saan ba na pamilyado ni Ramon? Si kakit dimot. San nga road, ngam ti kayat ko asawan, agpanunot ka iti mamin adaw. Sakbay ka nga agdesisyon, tanagrigat ti mayaw awan. Ay, napadasak na itan. Oh my gosh! Kaya't mo asawan, may sa tipagigyan ng daramon kan mayang ita, friendship. When friendship, ada ka no, ti nagabangan da ijay sentro. Niya? Ay, Diyos mio, Marimar, danga da jamayang. Ay, true, when nga road, friend. Nagayat lang aruden, iti pala man lugal met. Ay na, naku namon, friendship. Awan mo't laang tinagdumaan, ti manugal, iti tao nga awan freedom na kunakmanen. Ay, saan man alay tati bagbaga? Tama nga malagip mo manen, ti kayan ayat mo a pamilyado, nga wana puros panawin na ken ka, ang mga no agrungab kan tumanen. Ay, si kamot, saan mo't Ala, sa pala ko mga rod tagbalbaliwan ni Ramon iti vision Itang agdendinadan ka ni Mayang, awan panunot na. Oh, danga talaga. Ay na, si Kamat gayam ti masabat ko Mayang. Ay na, pasensya kan Pedro. Awan panawin ko ang makisarita kan ka. Ha? Kan Maysa, amumat siguro nga dan kaayan-ayat ko. Saan aya? Owen, amo ko nga agayan ayat kayo ka ni Ramon. Si kakit dimot. Nasayat, no kasta. Iso amang sapol kamutan iti sabali nga armang. Saan asya? Tagdandan na kamin ka ni Ramon. Maawatam? Owen Mayang, mawatak may. Lupay kasta, sa anak agim murakin ka. Anya kamutan Ramon? Nagmalmalumak anapan nagtrabaho? Nabambanaw ka? Ngam sumangpaltak? Siyak pa'y lang ti aginaw, agluto, kan agdalos dito'y balay? Unay ka na ya. Noon naman ka, aginana ka. Anya? Saan ka nakasta sumanaw ka? Kasta ti ibagam kanyak. Anya aya ti inararamid mo, talagmalmalam apulos met nga awan na aramid mo dito'y balay. Anya? Nagsilselpon ka manan? Day tamanan online sugal ti inararamid mo? Ay napangaasim kumamot aramon, taagbalbaliw kan. Anya ka rin na kitang ibagbagam. Pangaasim man, tasaan kang agar aramid iti rason tapno agbabawi ka nakidanakan ka? Sinalbag ka kitde. Anya, agparikot kay Tom. Naita ti bagbagakitikan kamayang. Ha?
Kaya tumat kami na Ramon, aman lugal ti pinilim. Anya nga ito, naglosyang kan, gabi ti konsumisyon mo kenkwana. Wen nga rod, friend. No ni Pedro ko pati pinilim, mayat ko maati biyag mo ita. Saan ta napagsalita ni Pedro, tanatalan ti biyag na. Nangro na ito, umadanin, ti pa nagkalaysada. Ha? Sino nga iti kalay sana? Eh, Marga, tayo anak ni Nana Basyang. Kasta ka di? Ay, sana all nga rod. Ano kasta? Dayta, agpatingga ka lang iti, sana all, sa balin tumat namin ti pinilpilim, danga. Apay nga ti Basita Caldero. Nangipanamanan? Ah, Sa di ino tinangipanam ko na! Sikala ang matitao dito'y balay nagmalmalam. kwa, Anya nga iti pagluto kita. inlakok. Anya, inlakom ti Caldero a paglutlutuan ta? Uy, imay ngamin ni Paridino itay kat siningir na iti utang ko kenkwana. Awan mo't ngamin may bayad ko, isong inlako ko na. Anya, sa di no tinangipanam iti kwarta nga inutang mo kan kwa na. Kat awan matintad mo kanya. Pasensya ka mayang, naisugal ko. Anya, Online sugal. Kunak ngamin ng mga abagak, ngam puras mait. anya. Nay, anyangay. Inla ko na ti kaldero, gapula ang iti online sugal. Isaw? Ay na, Diyos mayo marimar, pakawanam. Uwan nga rod. Diyak amo na niya't aramidag kan kwa na tapno agbalbaliw. Ay na, friend. Mom, ti sugador nga asawa, kasla babaero mutlaang dayta. No rinugyandan, ay narigatan nga ibatan, wenno baliwan, kasjay dayta. Ha? Ay, kita ama, tamangan no saan tula ang akaldero ti ila ko na, gapula ang iti sugal. Amangan tukit din no, amin nga usaryon ila ko nan. Ay, day tangarod gayam. Awan lang arudan trabaho na. Adala ang boarding house mi nga gun online sugal. Nga maaramid na pa'y nga agila ko iti gamit. Ay, no, ti awanan bain a lalaki. Si kantumo nga men. No apay nga men nga iso ti pinilim. Gwapo mo ta, nga manugal may. Konsumisyon laang ti itid na ken ka. Ultimo kaldero, ilakonan ka pala iti sugal. When friendship, isumat timbaga ni mayang kanyak, edi kalman. Una yan. Sa pala kumaantag na kamata ni Mayang, kasi nga raramidan ni Ramon. Ay, no, agnakam Inton ko, saan to lang nga nagamit, ilako na. Ang mga nuura ni Mayang, ilako na, ang kapo lang iti online sugal. Ha? Ay, si kakit di mo't, saan mo't Nagalas at talaga ti ugalim, Ramon. Idi na minsan nga aldaw, kaldero ti inlakom. Sa ita, inlakom manan ti takore. Pasensya ka lang man, awan kami na puros kwartakat. Anya, aglablabas kan. Sa nabalay, para mga bagak iti sugal, gumatang agto iti kabarbaro at akore, kaldero. Tamang namnama kapaylaang ang mga baka. Anya ka matan, ininutan ama ibos ti usar, gapoy ti kasta nga aramid mo. Ha? No kastamlatan, nasaysayat langan mo agsinata. Agsublikan ijayan ti inam. Anya ka din dahil tangay magbagam. Saan ko mapatakas ta? Naibusan ti anos ko kan ka. Awan sir-sir di malalaki. Agbababawi akon anang aklon kan ka. Sinalbag kakit di. Anya? Ay, naapaw na yun na kinalusyang mo, mayang. Ninanamat. Kaumay, kita manday talangam anak ko. Kas kalatay ina anaganak itimay sa dusina. Anya, Ay, no pinilim tumo ngamin ni Ramaw na manugal. Anya ngay ita. Day talag konsumisyon ti kukwa umaon. ay, wan nga ron nana. Ay,
Nagalas matgayam ti ugali na. Kumata ni Pedro, ti inaklon mo iday, aday nasaya at kuma. Ha? Ngam, sayang, tasan mo nga may nga isaw ti pinilim. Ay, Ay, kaala. Ay, isi na mong dayjay aramon. Tamagan no sikat ti isaruno na nga ilakaw no awanan ti isugal na. kunak no asino ti masabat ko ang nakaubba iti ubing. Si kamat gayam Pedro. Ah, awan, siya nga rod. Mapan kami man niya pagtabtrabahuan ni bagat ko. Ha? Itulod mi na ito'y kanan na. Ay na, nagswerte mo ti asawang Pedro. Talaga nga ubba-ubbam pa'y ta anak yo amang itulod iti kanan na. Ay, uwan na. Sika nga eh. Kumusta kayo matan ni Ramon? Damag ko ka na yung nagsugsugal. Ah, ay, wan Pedro. Saan ko nga ilibag ti kasjay nga ugali na. Kinapuno na. Agbababawi ak nga rudan anang aklon kan kwa na. No amok la ko maakas jay ti palakam na kanyak. Sikala ko man tinaklon ko idi. Anya? Awan matgayam na saya at nga ipay na. Pasig asakit ti ulo. Di kasayatan nga ramidam. Isinamon, ita ta saan kayo pa yan nagkalaysa. Awan masakbayam ken kwa na mayang. Pangasim ko mga bata, saan nakapanawan mayang? Agsinatan, tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Kan mailakom ti amin akayat mo nga ilako. Anya? Awan na saya at apagtungpalan ti biyag ko ken ka. Ay, jakon orayan asyak ti isarunom nga ilako. Isong agsinatan. Mayang? Awanan ti ado asaw-saw. Ala, kalaam amin nga usar mo ta pumanaw kan. Uno saan? Ilako mon! Ay, naamok la kumakastoy ti aramidem kanyak. Ni Pedro la kumantinaklon ko ide. Saan asika aman nugal? Anya? Agsinatan! Tapno agtal namat ng tibiyag ko. Salbag kakit di! Ay, nawaw! Awan tinasaya at nga itdan ti sugal. Malaksid asurwan na kang agulbod, masulisog kapay amang ilako kadagiti kagawaam. Nga isuntumetan ti saan nyo apag kinaawatan iti asawam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Miguel! Miguel! Oh, sige magayam ali ha. Apay ka di. Ay, nawaw. Apay ko nam kanyak, Miguel. Kituin. Apay ngamin ayang agtuk-tuk-tuk ka bigbiga. Apay ka di. Ada parikot. Ni, kasyak pa'y kitin ti saludsudom iti kasta. Adaak dito itapno singiran ka. Ha? Mano abula nun, adi ka nakabayad iti abang mo. Anya daytoy, pinus ko lang laangan iti ropa, kasta ka di ha, Miguel? Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang pa'y ngaming kwarta kita. Amumay kastre ko lang iti trabaho. Ang mga numabaling ngayon ton katapusan lang ti panagbayad ko iti abang aliya. Oo, katapusan nga.
Makauma day ta katapusan. Mano a katapusan tinapalabas. Ngam tunggal umayak awan ka. Naimbaglaangan tanaabutan ka pa'y ita. Intong katapusan tong arudan. Ikarik, itid ko adagos ti abang ko apaman ang makasweldo ak. Ha? Ay, awanan bibiyang ko. Nung kaano ti panagsueldong, Miguel. Tinasayaat, pumanaw kan itamot laang. Kat ibatim amin nga appliances mo. Bagik amin dagita. Anya, saan mat ang nga mabaling ti kastali niya? Kahit anya nga ron ti kayat mo nga eh. Kasano na kumamabayadan na laman? Kaino talo abulan nan adi ka nakabayad iti abang mo. Agbayad ak tong arudan tong agsweldo ak. Ay, awanan ti ado pa'y asa Miguel. No kunak a pumanaw ka, pumanaw kan. Tano di ka pa'y pumanaw, ipabarangay ka. Apo! Apo! Yaha! Ada ka di tao ditoy? Apo! Sino ka? Ay, hello, madam. Nakita nga minti nakapaskil ni Jerwar arom for rent. Ang mga lubakan tipay dayjay. Agbirbiro ka nga miniti mabalin ko apagabangan. Asi diglahin nga minti iti pagtrap-trabahuak. Sigurado ka nga da pagbayad mo? Ay, wow! Siyempre, madam. Agbiro kak ayamet iti pagabangak no awan pagbayad ko. Ay nga ti trabahom? Ah, ni madam mat. Agtrab-trabaho ak iti parlor nga asideg ditoy, madam. Naglaingak ngagpukis. Kasta? When? Kaya't mo ti agabang dito eh. Ay, when, madam? No ibagak at 2 months advance kan 3 months deposit ada pagbayad mo. Ha? Ay, kwa? When, madam? Ada pagbayad ko? Good. Nalakakamat gaya makasarsarita. Ay, siyempre, madam. Mala, umunog ka. Ah, me? In? Come in? Tulang ka ka di. Ah, ay, saan madam? Ah, sige, sige. I will come in. Thank you. Ay, nawaw. Nagpintas mitin ti balay mo, madam. Talaga gayam apa-abangan ti style na ditoy. Nakapinpintas. Of course. Kaslamat lang kanyak ti kinapintas na. Ah, si kamat, madam. Nalaing kagaya met amang raba kanya, madam. Feeling close? Ah, slight lang. Kas itinakunak itay 2 months advance, 3 months deposit. Apag husno, kapampanaw lang ti may sa aborder ko. Ti kayat ko, kat on time ti panagbayad mo, ha? Tano saan, ang mga nupapanawin ka di na oras, nawatam? Ay, aywan, madam. No problem. Adamit kit pagbayad ko. Sige, sige. Di ta abanda ti kwartom. Ingka kitaanan no magustuam. Angam na amin akagawaan di ta kat kukwa. Di mo mabalin apakibyangan. Di mo mabalin nga usaran. Okay, okay. No kasta nga rod, iwar mo amin dagiti kagawaam di taunag. No jakmet mabali na pakibyangan. Iti kasta, saan ka makabasol? Apay no si kanti mangirwar. Total, si kamot ti agabang. Anya nga tanudwata. Iti kasta, ada kaduwak madam. Total, kagawa amat amin dagita. Ay, nawaw. Anya ko maaga po akaduan ka. Kat si kangarod ti ibabaon ko. Saan, aya? Ah? Ay, wanan niya. Oh, sige, sige. I'll go away, madam. Ay, nawaw. Apay nga da ka ditoy, Miguel. Ay, kwa, Aliyah. Umay ko alaan nagitidad do makagawaak. Ayan nga rod ti pagbayad mo iti talo abulan nga abang mo. Iyag mo. Ha? Ay, kwa, awan pa nga ron. Intong katapusan to. Alaak lang dito kagawaak. Iti kasta, adamo usarik asik. Ay, sana mabalin. Awan ti alaong kunak lang arudan. Apay, di ka makauawat, Miguel. Aliyah, maasan ka mga kanyak. Awan nga ron usarik may. Ginatang ko magta kita. Kukwa na kita. Isungad na nga ron karbagang ang mga ala. Sige, niipilit
Basit mo ti kayat mo, awagak ni Kapitan. Ha? O anya, pumanaw kan, wano urayong adagiti barangay tanod ti mga lakan ka. Hi! Hello. Si kagayam ti kabarbaro a border? Wan, siyak nga rod. Border ka matlang ka dito, girl. Ah? Wan. Awan nga minan choice ko eh. Apay adito'y pa'y tinapilim. Kat no nakangin-ngin ang agsinger ti landlady dito'y. Hay, naku namon girl. Nakigtutak nga rod. Agas naman ta 2 months advance, 3 months deposit. Day tangarod kat. Kan amom ka di, ha? Nagalas ti ugali day dya landlady. No amom lang siguro, ang mga nudimon intuloy tinagabang dito'y. Oh, kasta aya? Wan, grabe. Amin amakmakan, amin akagawaan dito'y ako kwa dagiti border. Usaran na nga uray saan namat ako kwa. Talaga? Wan, Ay, anyamit na klase ti landlady dahit na. Kunak manubak nang. Imbag man taman ano san ti kasta nga ugali na. kinapudno na. Awanan na talaga ti choice ko, girl. No ado lang ti kwartak, agbiro kak at talaga iti sabali a pagabanga. Anya nga minantay ko ng anagan mo itay, nalipatak matan. Ah, kuha, siyak ni Marimar, madam. Ah, gayam. Sorry ha, managlilipat ak naminon. Ah, siyakmat ni Aliyah. Ah, okay, madam. Aliyah. Aglaba ka di Marimar. Kasi namurang mat dagitig igam mo. Aywan, madam. Aglabaak man tani. Nornong matan timurang ko. Ang mga numabalin apakilabang matan dagiti murang ko. Anya? Ay, sana ba saan mat anarugit dagi jay? Siyak ti babaw nyo nga aglaba ka dagiti morang yo, madam. Ti amok metkit agab-abangak ditoy. Sana kakatulong. Si kamat. Makisuy-suyo aklaan mat, Marimar. Basit laang mat dagi jay. Kun may sa, basit laang mat day talabaan. Mamin ano mat laang ngay no isabay mon ti mangilaba ka dagiti murang ko. Ah, bilibak mo't iti kinalaing yung agyo, kanya madam. Okay lang matkit de, no di mo kayat alabaan. Ang amom ka de, amabalin ka apapanawan uray anyang oras akayat ko. Anya? Ay, saan madam? Oh, sige, sige. Isabay ko man lang ang dagiti murang mo. Ay, grabe data ang lady ta. Pinaglabanak kit din iti murang na. Saan lang nga data? Among kadya dinawat na ti kay lot-lotok lang nga adobo. Mga anak ko man nga minala na kit din ti sidag ko ma. Ay, maumaaksa. O, di ba? I told you, Sisi. Bayam, kaddan tumat aldaw na dayta nga Aliyah. Al-aliya ko nam Soron kon, yak pala nang nangan ngam inala na kit din ti sidag ko ma. Uray siya, jak pay matnangan. Kayat mo ka dita mapantamangan ni Jerwar? Ilibre ka. Ay, wow! Sige, sige. Thank you, girl. Basta ikarim nga isu akanayon ti pagsaritaan tawan. Ha? Tapno adaman mat pangirwarak iti suron ko iti dayja landlady. Ay, katuan kayat ko dayta, girl. Siyak sa amin ti number 1 amarit di si Jay Lugar mi, anya. Agpada ta, girl. O, di ba? O sige, sige. Let it go. Later. Ag-shower ak labiit, okay? Okay. Magre-retouching din mo na akit, girl. Okay. See you later, Sisi. See you, Sisi. Marimar! Hoy! Marimar! Marimar! Kapit lang, madam. Agbago ak labiit. Ay, lukata mo na tiritaw! Unay katibayag mo! Anya ngamin aya dayjay madam. Yak pay lang nakapilas ka tuktok kayo met atuktok.
Oray la madadahil ang tiri daw iti katutok-tok yo. Ayawan, baby ang ko, no di ka pa'y nakapulis ako nam. Di oray lamo-lamo ka arumar. Ti importante kanyak inakit ti abang mo. Agbayad kan iti abang mo, Marimar. Ah, anya? Anya bayad ti abang ti bagbagamat, madam? Kat no nag-advance met tiniti 2 bulan, san ka di? Kun may saan pa'y nga itay ti panagbabayad Ne, apay, di mo ammo aya at ipatakaran dito ikat kinsenas katapusan ti panagbayad iti abang. Ah, anya? Hala, itaklaan nga mo. Taitamlaang mat nga ibaga kas tagaya man ti patakaram, madam. Kaslaak matlagaya man agtrab-trabaho ditoy. Ta every sweldo ti panagbabayad iti abang. Kinsinas katapusan. Ay, nawaw! Ay, basta, awanin ti adupay asa Marimar. Itad mo ti bayad mo itaabulan, tapno saan ka nga ipabarangay. Huwag! Anya, what, dita? Itad mo, wano papanahon ka? Makapaasar at talaga na di Marimar. Makapaistat kawanan ba na bakla? No saan pa lang ang makabayad aging gaintan katapusan. Papanawakan at talaga. Buwis. Sabihin mo tayo ang tinutbrush ko. Awan mat dito yan. Toothbrush ko dahi ta Anay ko! Anya ka mat tanaliya. Pati toothbrush ko sa usaram. Ha? Toothbrush mo da ito eh? Ha? Toothbrush mo? Yucks! Makapaariyak ka mat aliya. Toothbrush mo gayam da ito eh. Iti kasta kinalawat ingiwat mo. Apay no jay laangan brush ti lupot ti usaram. Talaga? Apay ngay ati toothbrush ko ti usaram. Apay, awan igatang mo. Igatangan nakman nga rod no talaga ka matyaang. Ay nawaw. Ay nawaw ka dito. Ay nawaw mo't Anya ka mat tanaliya. Makapasurun ka mat. Makauma ka na talaga. Mabitlaang. T-shirt ko dayta suot mo Sapay branded dayta. Apay nga dagan ka dayta. Daytoy ti bayad ti di mo pa nagbayad iti abang iti umno nga oras. Nawatam, Anya? Di ka agreklamo, no di mo kaya't apapanawon ka. Ay na, makapasuron ka na talaga, Madam Aliyah. I'm fully charged for you. You know? What? You're fully charged to me? When? Makapasuron ka na talaga. Umakon ka. Ay na! Saan mo abang iti Aliyah, nagang? Tirumbang anagan mo kat Aliyah! Ay, mas asara ko na talaga iti landlady ta Marimar. Basit langan talaga apatula kun day nga aliya. Aya, agpadatala ni. Permiti suron ko kan kuana. Pagkibiyangan na amin nakagawaak. Naku namon Marimar. Ultimo toothbrush ko inusar na. Anya nga taaya ti kasayaatan nga ramiden ta. Ay, diyak mo. Basta masursuro na. Kasla kayat ko nga ikan iti pagnakman. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Umay ka, mapantay ti ayan na. Anya nga iti aramiden tayo diyay. Basta kuyugan nak, takitaam na niya ti aramida. Daytoy ti rumbangkan ka! Anay ko! Ay, naglabas ka! Anay ko! Dahito'y matiparakin ka. Anay ko! Saan na ka na maanusan? Iswasak pala pumanaw kami. Ipapas mi pa'y tungat mikin ka. Anay! Maganap mo! Anay ko! Wanan kayo itibain! Ipabarangay kayo iti kasting ang aramidan nyo kanya! Ay, ilan tayo mapaspasamak dito? Kung asino ka kita at tao. Ha?
Sir Wilbert? Nagkunakin ka nga agpaunag kay ti sa bali at tao dito balay ko. Ha? Aliya! Sir. Balay mo, kunam? Juan! Saksaking kuko ito na ito balay. Apay nga dakaw dito unag ti balay ko. Ha? Kat no agab-abang kami dito sir. Kat ni Aliyah ti pangpangtidan mi ti bayad. Ti amo mi kit iso ti akin kuko dito abalay. Kay sumet ti kunana, sir. Anya. Ay, kasi namin, sir. Denggendak ko ang palawagak, Sir Wilbert. Anya ti kayat asawan da ito Aliyah. Inpaabang mo ti balay ko, kabayatan ti kaawaran ko, kasta ka din. Oo, sir. Extra income mo matlangan, sir. Sana yan. Ngamawan mo imbagbagam kanya. Wan, ngam itad ko matlaang matkada kayo tinakolektak akwarta manipod kada kwada, sir. Kaano pa ginarabin mo ti kastoy, Aliyah? Kaano pa Ay, sir. Idi lang matpimanaw hanapan ijay Canada. Nabiit lang mat, sir. Aliyah, ti kunakin ka bantayam ti balay ko. Pinagyan ka ditoy, tapno agbalin a caretaker. Saan kat at tapno pagbalin ang anegosyo ti balay ko. Ay, amin, Sir Wilbert. Pinagyan ka ditoy, tapno aglinis ka iti aglawlaw. Saan kat at tapno ipaabang mo ti balay ko. Ay, pasensya kan, sir. Sorry talaga. Ikarik, saanan ang maulit. Talaga saan na maulit. Ngamin, manipod ita, nawayakan apumanaw dito'y balay ko. Ay, sana, sir, pangaasim. Di na pumamat papanawan dito'y balay mo. Sana nasaya tikas tang arabid mo, Aliyah. Pananggundaway tikas tang arabidam. Sorry ka din, sir. Sorry, Sir Wilbert. Sinayang mo ti panagtalik ko nga intad ko rin ka. Sinayang mo, Aliyah. Dagay, nailawan kayo mute na nagabang dito balay ko. Ituloy lang ta. Aging gamal pas ti advance kin deposit nga intedyo kin ni Aliyah. Nawaya ba siguro dahil tagundaway? Tapno makabiro kayo iti pagkakaran nyo. Ay, agyaman kami, Sir Wilbert. Thank you, Sir Wilbert. Imbaglangan taman nakaawat kayo. Awan na nyaman na. Pasensya kayo na iti naramid ti caretaker ko. Awan matkit dit basol yo, sir. Dayjay nga Aliyah tinagbasol. Awanan ba inday jay a babae? Mananggundaway. Ayun gayam. Sa dinungay itanti ayan ni Aliyah, sir. Unyag pa iso, sir. Impabalod yo ka din? Diyaman gid ah. Tadyak impabarod ngagpaysa. Pinapanaw ko lang iti balay. Kasta ti rumbang iti dayja a babae. Kan makulong iti kasta agnakam kadagiti saan anasayat ngay nararamid na. Correct! Ay, wow! Di mo dadaulan, ti panagtalak ti tao ken ka. Tapno awan to, ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Taman siya katuray. Ay, makita man day tabubot. Nabartag ka manan. Manunga aldawan nga arak ti sangsangwam. Las nga roda nit natawan bakit. Ay, awan lat amok bubot.
Sika pa'y laang. Among nga din niya ti New Year's resolution ko mga. Drawing to mananday ta ang New Year's resolution mo. Di mo sure bakit. Ay, nawaw. Maturog kakit din. San akong conformity ibagbagam dita. Tamok asan tumatla nga matungpal da kita. Sana pa ng barsak bakit. Imayag sa mga laki ti pulutan may. Dapat ano po ang labati ti Pasko. Saan ka na? Ala, ipapulutan mo amin na nagyan ti ref. Ay, agtugaw ka pa ya, Maray. Agyaman ak Marisabel. Ala, adan sa mo ti saan nyo nagkinawatan iti asawa, Maray. Asino ti saan apumudot ti ulo na iti kasjay nga aramidan day dya abubot. E di Paskwa, arak ti sinangsango na. Aging ga ita, arak lata. Ay, wan. Nasalaw ko iti dalan di tay, Maray. Nabartag si ka. Tijak kayat. Ipapulutan na mat amin na nagyan ti ref mi, Mare. Ay, nawaw. Nalabas mo tanti kasta, Maray. Ay talaga, Mare. Iso ka na yun anapudot ti ulok takasta ti asawa. Ay, Maray. Malagip ko tinaistoryam kanyak New Year's resolution nila kay Mau. Saan ka day? Nag-promise kin ka. Asaanan nga agbartag, Maray. Ay na, 5 atawanan akasta ti bagbaga na, Mare. Ngam drawing laeng, tadi namat nga rod aramidan. Nele, anak ko. Anya di nadamag ka, nagapa kayo kanu kun lakay mo. Wen anana, pinagsasawak manan. Na, hapay manon anak ko. Di matan maumumang agbartak nanang. Ngagbaro atawanan ngam agap, apa kayo manan. Wen tadi namat denggen ti sa una nang. Aging ga iti inomlat ta ti aramidan da. Urayan na siguro abakrang na ti ag-surrender nanang. Ay nawaw, si kaki di mo't anak ko. Ay, si kanto mo laeng at nakakaasin no agsakit nila kay mo. Ay, awan ti kwartami nanang. Numan agsakit day jay abubot, gapo iti kaiinom na, awan ti pagpa-ospital me. Makaamumatan amang itaray iti bagina iti ospital. Ay nawaw, ay, una yun ti kasta, Nelly anak ko. May pusan kay pulutan ta pare daw. Napanak mangala sa dapin na bati ti ref may. Namartakan pari bubot. Sa mesa. Makaungat ni Marinele no irwar mo amin na nagyan tirpiyaw. Sanak pa namartag baray. Agidla kakidde ta maturok ta baray. Sika akit di mo pare. Kabalak pa mad. Kabalak pa iti tumandar baray. Tama. Makitam. Ang mga numadonor taulong pare. Makabasulak pa ikitin. Dalag mo na yan pare. Dumag ka pare. Narigat ti maaksidente. Di bali nakakali di matita pare. Last nga inom ta na ito yan itatawag. Sa bali mo na itong New Year. Sakto ti guraan ni Marinelli. No ipilit mo ti kayat mo pare bobot. Umay ka pa'y mansyin, anak ko. Tulungan nak pa'y man ditoy. Ni tatangay, sa dino ti ayan na. Di matan matatao ditoy balay nanang. Ay, jak ammo anak ko. Ada siguro manan iti ayan ti kumpare na Amangan no nabartek tumanan nga agawid nanang. Ay kat sigurado day taa anak ko. Ha? Nanang, ni tatang ti sumungad. Hunag paiso. Ala, kapit-pitak mat nanang, kan kitaan nyo ti rupa na Ay na, sa di naman ang tinagturugan na, idi rabi. Dalam man bakit? Ikaw nakitin dalam. Naan ano tarupam si kabubot? Labay.
Rugit, iti rupak, wakat. Ha? Dayta! Gapo itinalabas apa naging inom mo, di mo pa yan ammo no apay anasugat tarupam. Awan na ito'y bakit? Anya nga awan, kat mo kadardara tarupam. Ag New Year ka, kasta tarupam, bubot? Na ito'y matarupak, ti inayat mo bakit? Diyak agmukan ka, bubot! Alay ko. Ay, Nasaya at matanariin kan. Ay, nasali iti rupak bakit? Apay, di mo malagip no anya tinapasamak kan kay di rabi ah? Agsarning ka. Ha? Ay, nakaw. Anyat, inaramid mo iti rupak kung bakit? Apay, kastuyan. Ay sana siyak ti pabasulam. Yung gagaram siguro. Tapno mo sana ka mapanitayan ti kumparek. Tasyak pa'y ti pabasulam? Kat no nagawid ka kasta ti langam. Kasano nga at sumango ka na iti tao no kastilang. Parikot mo daytan ah. Dayta ti ganabam iti kinasulpeng mo nga asawa. Ala, agbartag ka pa'y. Ibirok mo ti paka-aksidentjam. Nalabas kamot, bakit? Tapno ibagakkan ka. Dandani saan kan amay lasin bubot. Hindi pare edo ti sumungad nili, bakit? Sikaman pa ti sumango ken kuana? Tapay asyak. Ay, bobot. Handa ka kani, pare. Rumwar ka, takasaritam ti kumparem. Ibagam nga na panak, bakit? Na, ay mga matan ti kumparem. Sigurado ang katawan anak ti kumparek no makita na tilangak. Anya ko matipagbainam ngay lakay. Be proud. Dayta ti resulta ti nalabas apa naging inom mo. Masakit lang arudan ti rupak. Kasta pala ti bagam. Awanan, bubot. Uray maagasan dagita sugat. Ay, oo, pare, bobot. Pare. Ay, sumr ka lang, pare Edo. Adda ti kumparem ditoy. Ay namo, hindi ka mat makaaw-awat, bakit? Inawaw. Nanano ka, pare, bobot. Nganisan ka pa na may lasing, pare. Hindi na man kita nakasta pare edo. Agasa man na ita sugat iti rupam. Nangalam nga iti deta. Diyak nga rudam mo pare. Amang armat no, naidara mo dum kaditadalan. Ka, awan malagip ko pare. Basta nakariingak lang nga, nasaniit ti rupak. Ay, awanan ting guwapo akong pare. Ano kasta, pare? Eh, pangasin pare. Di mo is istoryan iti daduma no niya tinakita ma. Ay, well, pare. Sana mapasamak na ita. Anya ti plano. Di saan ka na Warrington New Year? Saan pare? Katawan taktukit di na iti tao mamakita dati kastoy alang ah. Ay, Marinelli, jak mo tin makikita nila kayo mo. Wen ata saanan arumrumwar mare. Nanana, itaman pa'y mare. Saan nga agbarbartag, maray? Wen ata nasugat ti rupa na mare. Nasugat. Nagawid adara-dara ti rupa na. Tsaka mo nung naidara mo dum di tadalan. Kapoy ti sobra bartag na. Mabitla nga. Ipakitak din ka ti picture na. Aday tamare. Kitaam. Ay namaw. Ala, nalabas ti kasta na pasama kiti rupa na, mare. Ay na, ay sumot lagaya masaanan na rumrumar. Ay nasaya at madlaang. Tapno sardengan na ti kaiinom na mare. Ay, uray asinungot amare. Nakababain nga ta ti kasta. No, kayat yo. Ijay balay latan nga ag New Year tayo, Nelly anak ko. Mabalin mat nanang. Nala, ibagam to iti asawa mo ay. Di yun naman nga agpakita dayjay abubot kada kayo nanang. Ay daw. Apay mag. Di na kayat ti rumwar. Na, apay ka now. Ada ka di rik-rik na injay asawa mo. Mabain takas jay mo tinapasamak iti rupa na. Apay, at napasama kaya anak ko.
Aday tananang, kitain nyo. Nan. Ay nawaw. Haha. Asos. Naibdara mo dum sa amoy anak ko. Apay ngay akas tatirupa na dita picture na. Day tatiganaban ti sulpang nanang. Anya nga ron ti plano, bubot. Saan ka maki-New Year? Saan pa yun, Nelly? Bakit? Ay no, adu ti arak ni Jay. Hindi, bakit lumay? Katpod numat. Uray agbartag ka, ano kayat mo? Saan? Agin ka pa'y laang dita. Amok matlaang akayat mo. Amom, noon niya tin New Year's resolution ko, bakit? Awan na't amokon, bubot. Di mon tumanan aramidan dayta. New Year's resolution tarupam. Sa bali itan, bakit? Drawing to dayta, kunak manan. Sino nga iti kaduan ni bubot ijay balayaw, Nelly anak. Pinilit mo kumaatap no imay. Di ba di adat-datayon tulaang mo't Talaga adi na kayat ti umay nanang. Kasano nga raw ma-enjoy natin New Year na no kasta. Awanan na. Ta sinobraan na ti inom na, idi na palabas a Paskwa. Extended pa iti Christmas na nanang. Nalala, bareng pagnakman na daytaan na pasamak kenkwana. Kastamad lang ti kunak nanang. Idi pa'y ngamin a New Year's resolution na ti saanan nga agbartag. Ngam di namat mararamid. Anya ngay ita. Ay, inuray na pa'y laang magtakasta tinapasamak kenkwana. Rupa pa'y mga raw. No saan anasugat ti rupa na ay awan ananang. Sigurado nga isunto man ang ti number 1 nga agkaywara di ta kalsada. Happy New Year, pare Bobot. Kastamat ka, pare, dong. Kamusta ka matan, pare? Nasayat mat, pare. Imayak, tanadamag ko saan kagaya manapan itayan na katungangam. Saan nga ron, pare? Nakababayin ka rin iti katugangat, no? Makita dati kastya napasama iti rupak. Ad-adda, madismayada kanya. Sobrang tumat ngamin ti panagin inom mo, pare. Huwag nga ron, pare. May tatibigdot ko. Aday nala kapag sangon ta. May sabuti lang narigat no mabartag tamanan. Ang mga nusan lang na ti rupam ti masugat, pare. Marinelli, nakita ka na pa ni Pare Edo iti ayan nyo di kalma na. When Marisabel, nag-text ni Bubot kanya. Saan dan sangot na nag-shot, Mare? Ay nag-shot da, Mari. Ngambasit laang. Ay, nasaya at ano, saan daan nagbartag nagpaiso, Mare? Nagbutang siguro nila kay ko Iso kinontrol na matan, Mare. Nasaya at kit di, Mare. Taambo na ti agbutang. Italaang tarupa na mismo tinasugat, Mare. May daramudon pa iti maminsan. Ang mga nujakton malasin. Anda ka di pa face mask mo dito. Bakit? Anom ti face mask, Bobot? Usara ka. Mapanak na nagsibog. Anya? Agsibog ka lang nga masapol nga ag face mask ka? Nakababay no. Masabat ko dito dala. At dati face mask iti drawer lakay. Iyaranak man nga ron. Bakit? No di mangag ka kumakanyak ide. Di saan kumaan na pasamak kan katikasta. Saan nga ron? Last day jayo na panaginom ko. Aramina ko. Nanya ti New Year's resolution ko. Nay, Pare Bubot, kung naklaki din wa sino tinaka-face mask sa masabat ko iti dalan, sika mo gayam. Happy New Year, Marisabel. Ay, Happy New Year mo at ken ka, pare. Na, kumusta mo tantarupam anasugat nga ay? Ininot mo tin nga gimimbag, Mari. Ay, nasayaan mo nga rod, ano kasta, pare? Ay, no, dimngag ka kumakan ni Marinelli. Saan siguro ang mapasamak ti kasta, pare? Huwag nga ron, Mari. Laita ti kamalik. Nagbali na kasulpang nga asawa. Alak, tinapatag. Nakaamiris ka, pare. Iso na laeng ta, ne?
Inuray mo mga kasta ti mapasama kiti rupam. Imawag ni Manong Cesar iti cellphone mo itay lakay. Ay kat sinong batam ko man bakit? Katwan mat, Anyang itimbaga na. anya kumapay ngay. Agsyat kayo kanumanan Dahil tala, timbaga na. Wen, Saan? Marami na kung New Year's resolution ko bakit? Kaya saan ako nagsulsulpan? ay kat nasayat ano kas talakay. Saan mat adakas ti uminom kat? Basta saan akanayon, kan ammom ti agkontrol lakay. Uwin bakit? Agyaman na karagita pamagbagang kanya. Ay nawaw! Di ka agsulsulpeng, tapno mayadayo ka iti mabalin apakay sagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, si kamat ti lumabas Marioli. Wen, naggapo akman dita barangay hall maray. Napanak ti mawat iti Noche Buena pak nga iwarwaras da si barangay hall. Sika ngay, Mariana Lane. Naalam ka din, ti para ka da kaya? Ay, saan pa'y Mari? Diyak matammo nga dagayam kasta. Adda, Mare! Ni Kapitana nga, tinakadamagak. Ay, kagsagana kakit din, Amare. Tamapan ka mo dumawat. Adu pa, ay tinabatay. Isu na lang ta saan kami matasikat dito'y barangay tayo Marioli. Amang ano saan kami akaraman itirasyon. Sapasap ti iwarwaras da, Mare. Basta adda valid ID. Ay, nagsayatan nga ino kasta Mare. So, ano siyak ti sika ay makipilakan ki iday, Mare. Sayang day jay. Noche Buena pak ko naman. Agpalas kayong Tata George. Ay nawaw, apay ka day analay. Agpalas kan tata tamapantay di barangay hall. Apay ijay. Adda kano iwarwaras da Noche Buena pak tata. Aya, Nakitak ti imot ni Marioli, itay limabas iti paraangan mi. Kat adumat pa man, tata. ay urahin na nga ron agpalisak biay. Ay, wan. Ala, agawaan nyo, tamangan no maibusan tayo, tata. Mga lakamatlaang iti valid ID. Anyati ko na lagi ti mangiwarwaras, analay. Naiwaras da kano amin ang Noche Buena pak, tata. Awanan tinabati. Ay nawaw, sayang mate. Bun nga ron, tata. Sayang nga talaga. No amokla ko mga dati iwaras da, di nasapsapat ako mga imay, tata. Nabannog kayo pa ikit di nagnag na. Okay lang. Exercise ko mo't lahin. Pasensya kayo, Tata George, kan analin. Ayun, naibusan ti Noche Buena pak nga iwarwaras mi. Ado kayo, sana nakaawat. Okay lang, kagawad Norman. Naladaw kayo tumad namin. Di mimat ngamin ammo kagawad. Inton maminsan, sapsapahan nyo ti umay. Ay, kumusta ngay, George? Nakaala kayo kaday iti Noche Buena pak ngay warwaras day di barangay hall. Saan nga raw, lerba? Pinadas mi tinapan ng laibos kalumit ay. Ay, nawaw! Ay, sayang, mate! Huwag nga raw.
Ay, ado siguro tinagpila idi agsapa. Isaw ti ko na tinaduma. Ado kami nga ron asana nakaawat. Limited siguro ti supply. Iso first come first serve man na hindi kastada. Ay, dawaw! Ay, nagadaon tayo niyawid mo ano si Buena Pag, Norman nanak. Talaga kasta na na. Na, may salaan kumati niyawid mo, no, per family. Tapno adamot maramanan, tinaduma. Di kay pagyaman na nang. Saan na masapol nga gastos tayo tidakkel intun umaya Christmas kan New Year. Nayunan tayo tulangin. Ay, nawaw. Ay, sana na saya at tikas na nga rami, di may isang opisyal, anak ko. Ninanang mo. Self-service, tikas na nga aramidam. Agraman no si Buena Pag, intake home mo pa yan. Di kay sumanauna nang. Tulungan da kiti amang idulin ka na gito arasyan. Taamangan no adda may dito balay kat makita da. Lirin tumanang. Ay talaga arire. No, kastalaan nga na ko. Anya ti ko na, Mari Annalyn. Awan tinaala yung arasyon. Awan nga ruhod, Marioli. Naibusan kami. Ay, nawaw. Naibus sa dagaw. Adong mo ti dinapanak. Isumati ko na da kagawad, Norman, Mare. Namangan mo't no inlemang. Wano pinagbibingayan damanan, Mare. Ay, day tati saan tayo sigurado, Mare. Ay, sos. Kasaritak to man ni Nana Lerma, may papaniti day taabanag, Mare. Ay, saanan, Mare? Amang ano panunutan ni kagawad, Norman, nga agpulpulong tayo kaninanang na. Nupod man nga intake home dati rasyon a para kumakadagiti bumarangay. Ay, sus, Mare, naska na maikan dagita iti leksyon. Agtugaw ka pa'y ay, ulay. Agyamanak manan, Nana Lerma. Ay, talang manan, nalagip mo timay, ha? Uy, nana. Ne. Adumatin, not si Buena Pag iti salas yaw, Nana. Ay, wan. Inyawid man ni Norman nga anak kaw. No, kasta. Pudno gayam ti atap ko, Nana. Saan pa'y pima na nakaawat da Tata George kan Mari Annalyn ti kasta? Yalam ida ulay. Ha? Kisayam ti Noche Buena Pag di ta salas. Ang mga no makaungot ti anak yun, Nana. Ani ako mati pagungtan na. Para mo kadagiti bumarangay day tarasyon. Sana pang take home dagiti opisyalis dayta. Dayta, para kada kayo kan ni Tata George, Mari Annalyn. Sagay sa kayo. Ay, nawa, sa dino tinakalami ti dayta Noche Buena Pag, Marioli. Iti ayan da kagawad Norman, Mare. Adaw, tinakitak an Noche Buena Pag iti salas da. Anya? No kasta? Inyawid da tirasyon para kadagiti bumarangay, Mare? Naalalam, Mare. Ay, nawaw. Isumat lagaya makunada na ibus adagos. Nagbibingayan damat gaya medya barangay hol. Oh, nakunampay, Mare. At dati saan ang nakaawat? Inyawid da mo gaya, Mare. Amo nga ta ni Kapitana, tikas tangay naramid da, Mare? Awan ni Kapitana, Mare. At dati seminar da. Iso ginundawayan manen dagiti kagawad na. Ay, nawaw. Naglukon da kita. Oh, para kada kayo, Tata George. Ay nawaw. Kung ako man no naibusan, Annalyn. Inted ni Marioli dagita, Tata. Inala na kano iti ayanda kagawad, Norman. No kasta. Ang nagayam din nyawid na kagawad arasyan.
Adda ka nung arod tinakita ni Marioli Anoche Buena Pak iti ayanda kagawad tata. Iso, ba't lagaya man na ibos at ragaws? Pinagbibingayan lagaya man. Wan nga rod tata. No awan laang ni Nana Lerma, talaga asaan tayo ang makaraman. Amo ka na ni Kapitana, tikas ka ngay naramid na iti kagawad na. Saan siguro tawan mo't ni Kapitana? Ada seminar nga inatindaran na iti sentro. Dahil tala ngagpaisaw. Sigurado ang makaungot na dyan, numaamuan na dahil taan napasama. Ay nawaw, magsayang matinyawid ko ano siya benapak na na. Muain, hinuaras ka, Norman, anak ka. Anya? Wain, hinikak, dagiti ka aruba tayo, wasaan na nakaawat. Nagraman dala kay George kun Annalyn. Isungarod nga nyawid ko dagi dyan, tapno da mailuto. Inuwaras nyo pala ang mat. Gapaw, taday tati maiparbang, anak ka. Saan na pang tikhom dagita arasyon ti barangay? Kesa raw, numamuan ni Kapitan ti kastangay narami jaw, ha? Di bali tadamat bingay ni Kapitana nanang. Ad-ado pa'y kit di tibingay nangamda kami Nay, talaga nga ibiro kiyaw ti pakaibabainan yaw. Sigurado, sana kanunungan ni Kapitana ti kastangay narami jaw. Kasano nga rodon na tinanang. Imbes nga ado ti mailuto apang notche buena, awanan na, inuwaras nyo mag. Ay nawaw, ha? Rumbang lang nga maiwaras. Tasaan tayo mo ako kuha dagijay. Kat adamat inuwaras me. Anak ko. Ngam ado, ti saan anak kaawat iday. Basol da. Apay ngamin, adida umay anasapsapa. No para kadagiti bumarangay, di yun pag-interesan na nakaw. Ha? Kasanong, numaamuan day ta ni Kapitana, ha? Kas nakunak ka na kayo, saan nga reklamo na jay? Tadamat bingay na nanang. Saan mo nga am-am ni Kapitana, anak ko? Ha? Aganad ka, tamangan no day ta, akalukwan, ti pagkaibabainam. Anya ti masapol mo, Yoli. Kapitana, kaya't kayo kumaang makasarita. May papanitian niya. Maipapan, iti naramid dagiti kagawad yaw, idi awan kayaw. Ada ka di manen kalukwanda? Ha? So, dati number 1 ang nagnumar iti Noche Buena Pak para kumakadagiti bumarangay, Kapitan. Anya? Napanak iti ayan da kagawad Norman, idi na minsan nga aldaw. Ket nakita ti ado an Noche Buena Pak iti salas da, Kapitana. Ado, ti saan anaikan? Ta, intik, home damot gayam, Kapitana. Anya? Tibilin ko kat per family da ijay ano Buena Pak. Saan da nagtungpal, Kapitana? Self-service ti naramid da, Kapitana. Naimbagal da mo, Kapitana. Kastamat kan ka, kagawad Norman. Naimbag, tanapanunot mo ti imay dito'y barangay hall, kagawad. Nakita yung kaditi bingay yo iti Noche Buena Pak, Kapitana. Adda iti bodega. Ay nawaw, no kasta, pudno gayam ti indanon da kanyak. Self-service ti inaramid yo. Kwa, Kapitana. Intake home yo kanumat ti daduma ano Buena Pak. Iso nga ado ti saan anak kaawat. Kwa ngamin, Kapitana. Saan ka di nga imbilin ko kada kayo, upper family? Basit laang dayjay araman ng dagiti kabarangayan tayo, nga pag-interesan nyo pa'y laang mat. Pasensya kayon, Kapitana. Ala, irwar mo ti Noche Buena Pak nga indulin yo iti bodega. Nakababa, inti kasta nga inaramid yo. Agasem manday ta kagawad Norman.
Awagam dagiti padam akagawad. Ta isubliyo no anyaman ti tinakaw yo dito'y barangay hall idi awanak. Talo apaklangan tinagbati iji balay, Kapitana. Uray pay. Saan anasaya at ataktakawan niyo dagiti bumarangay? Idanod mo kadagiti padam akagawad tibilin ko. Jak magustuhan ti kastangar aramidan yo Eh, wan, Kapitana. Isubliyo. Eh. Taitad tayo kadagiti saan pa'y anakaawat. Nalawag ka di? Wan, Kapitana. Kasta ti aramidan may. Katinton maminsan. Di yun ulitan ti kasta nga inaramid yo. Nakababain ti kasta. Noche buena paklaan, takawan niyo pa'y. Oh, apaya kasta tilang nga masimang pait Norman. Nakaungat ni Kapitana kanyak, nanang. Ay nawaw. Haha, dayta, tiga na ba manakaw? Parikot na ito'y. Ti kaya't nagat isublime ti tinakaw me. Ay ka isubliyo Sino nga benti nang ibaga nga alain yaw, tisan mo ako kwa? Adumot nga minday jay, nanang. Mado alaw-law at dita. Kano adaw, tisaan ang nakaawat, saan na ya? Manudalaan mo. Oh, di ka nagpalawag pa. Isubliyo ki din, dagiti rumbang nga isubliyaw. Ay, panagdakaw ti kasta nga aramidin yaw. Mari Annalyn, nangag mo ka din? Di anya Mariole. Ay na, mare. Nakaungot ka nun ni Kapitana, kadagiti kagawad na idi may sangal daw. Apay ka no? Nanyo kumapay, mare. Nakaungot da, idi naamuan na. Ti maipapan iti rasyon na tinakaw dagiti kagawad na. Anya nga iti ko na ni Kapitana. Ay ko, binagaan na ida. Nga isubli da iti barangay hall amin at tinakaw da, mare. Kaya ta sa unday ta. Adamanan maiwaras, mare? Ay, yun, mare. Tapno maikan matpiman dagiti saan pa'y anak kaawat. Ay, naimbag man. Taday talaang ti inaramid ni Kapitana kadakwada, mare. Una, ay nga, apo, nakababain ti kasjay, mare. Sigurado kayo kadi anay subli amin ti Noche Buena pak at tinakaw yo kagawad Norman? Owen, Kapitana. Nasaya at matngarod no kasta. Ala, bagaan nyo dagiti saan pa'y anak kaawat, tao may damangala. Owen, Kapitana. Jakon kayat ama ulit ti kasta nga aramid yo, Owen, Kapitana. Saan na maulit? Rumbang laang, ta nakababain ti kasta nga aramid ti may sa ama ko na nga opisyal. Taktakawan nyo dagiti bumarangay. Nakamiris kami, Kapitana. Rumbang laang, tano saan nyo abaliwan ti kasta nga aramid yo. Talaga amadadaal ti panagtalag dagiti tattao kada kayo. Ay, nawaw! Kas may sang opisyal, di ka agaramid iti dakes. Agbalin kakit di kumaamodelo, kadagiti tattao a pagsirsirbiyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.